Anak Burjo kembali. Tadi lewat tadi itu ya. Orang ketiga ya. Oh, anak Burjo. Ada di sini Raja Pardede, gadis Melayu. Nanti kita berdendang abang anda ya. Ada juga anak Naburjo, Henry Brutus sudah masuk ya. Dan juga ada orang ketiga, semuanya nanti akan kita eksekusi. Buat Siliko Henry Brutus boleh ya, sampaikan infonya kalau saya transfer. Anakku Naburjo, arah kasih aku. Anakku nalagu, ingot doho ana dia kapodani. Tatu abi, oh. Duku babor hato damar sikolai tuduan nada iyama bengen doho angman bengen doho malam nahajidi. Molo hui ngoto sure tahe amang pangan lahong nang sampui si badalo mosto na adu amor bisihan budiani. Oh Utangian kondo macai gomos ana anggian barong hambi bijaro doang man bijaro do tangiaki abang Ibe abang kasih aku anakku Naburjo bagawas bang tangi yang di tubulang jadi naboloni. Hanggian Madura sudah anu pindah pergi aman. Marsia mina marsi tukor sama suhati robedi. Burju Muhammad sama si Burju salah pengen Muhammad sama pengen si Hotang. Iya. Unang jugur sama si jugur baho. Junglam daho ama pangarato ambi anak hasiaku dihabur jupo doi sude ama ditanong silebani. Oh Tarok tutuhani Tidang Tidang Nabi Ama
Ibrahima Hasiaku Wana Kuna Burzu Pakawasman Dan Iyambi Tubulah Dan Dinapoloni Angiat Madura Sudah Wamu pinau perhiaman Marsia mina mina Masih tukol-tukolan Sama surat dirabeyani Marsia mina mina Masih tukol-tukolan Sama surat dirabeyani Anak burju Oke, bersama anak burju. Sebentar Inang, pensi masih ada kayak.